Assalamu alaikum, urmetli dostlar. Vaqt şerifleriniz hayırlı olsun. Leyle'nin sadık muhlislari. Balçıqraq programması sizni can yürekten güzel pozitif ile selamlay. Sizge güzel vaqt şeriflerinizni dileymiz. Bugün bu bir saat içerisinde sizinle beraber Gülizar Mustafayeva, benim yakın dostum. Gayet atık ve güzel kızcak ve men Medine sizinle beraberlikte bu vaxtni geçirecekmiz. Dostlar, biz daima olğanı gibi sizlerge meraklı ve güzel yayınlarımızı hazırlamaya tırışamız. Ve bugün biz gayet meraklı bir mevzunu seçtik. Medine, bugün aslında bugünkü günde gençler her bir genç özcesine unikal hem de bir dünya bakışı ile öse, doğru mu? Ve senin bu türlü razım elbette ki bugünkü günde gençler en adi olay işte ve böyle bugünkü günde subkulturalarını böyle göstermek mümkün. Bu subkulturalar demek medeniyetinin bir parçası dep saymak mümkün. Demek subkulturalarga kirgen insanlar öz kıyafeti, muzikadan ile, umur tarzı ile başka insanlardan çok farklanalar ve çoğusu gençler buna urulunalar ne içindir? Elbette aslında dostlar biz kayıt etmege isteyimiz ki aslında subkulturalar bizim dinimizge, işte medeniyetimizge, halkımızga ve elbette urf adetlerimizge böyle bir gelişmegen sözdür. Hem de biz buna esaslanmaga gerekmiyoruz. Lakin buna bakmadan biz elbette her taraflı bilgili olmak için biz de bu mevzunu sizler için açıklamaya tırışamız. Ve anladığınız gibi bugünkü bizim yayınımızın mevzusu subkulturalar. Maşallah Gülizar, her şeyini anlatıp bizim seyircilerimizge gösterdin. Menimce şimdi bizim seyircilerimiz buna da çok dalması için bir levhani seyretmek gerekmiz. Bu nasıl levha olacak? Tarif et bizlerge 2-3 sözünü. Elbette aslında buna dostlar, eğer de bu subkulturalar hakkında aytsak, birinciden bizim aklımızga bu elbette hippie, emo ve animation degen böyle bir subkulturalar geleler. Ve kelingen solarının yakınca tanış olayıq. Dünyamız daima farklı medeniyetlerinin tolu olup gelmekte. Renkli, kimerde pek hoşlu urbalarını kiyip, çoğusu adamlar bir meşhur, modanen uğraşkan mütehaslarga tahim etmeye tırışalar. Şüphesiz, her bir insanın umurunda böyle biraz meraklı ve hucur adamlar rastgele. Şu adamlarının tamam öz ayrı dünyası olmakta. Çünkü onlarga özünü cemiyet arasında serbest tutmak için bayağı sabır gerektir. Dünyamızda endi çoktan genişlengen böyle medeniyetlerinin arasında hippie, anime ve emo dep adlandırılgan toplamlar kire. Hippie tamam böyle en tanılgan medeniyetlerden biridir. Ömür tarzını hippie olarak geçirgen adamlarının pek meraklı kaydeleri var. 1960 senesinden başlap özünün yaşayışına bir merak koşmak için adamlar çeşit, gözge alışmagan urbalarını kiyip ve özünü biraz başkaca alıp barmağa başlaylar. Hippie olganlar tabiatını daima temizlikte tutmağa ve yaşayışta kavi dostlukka ıntılalar. Urbasında medeniyetinin tarihi şekilleri gösterile. Mesela hippie uslubu jeans ve jeans kurtka çeşit renkte kofta giymektir. Anime medeniyeti 2000 senesi çıkan Japon multiplikasyon seriallarının meraklangan gençlerinin ömründe kenişi başlagan. Animenin uğraşkanlar tamam multiplikasyon dünyasına dalalar. Dışkı kıyafeti çeşit renkte olgan animeşkalar çoğusu adamlarga meraklı, kimersine ise hoşlu korune. Renkli urbalar, çeşit tüste saçlar, farklı şekilde olgan ilvanlar tamam gözlerge ilişe. Ema medeniyeti ise bütün boş vaktini tamam muzikaga bağışlagan yaşlarının cemiyetinden meydana geldi. Bu medeniyet o kadar muzikaga dalgan ki 1980 senesi onun ayrı uslubu peyda oldu. Şu medeniyette bulunganlar çeşit muzikal instrumentinin kullanabileler. Olar grupa olup çeşit takımlarda iştirak etip ilgileneler. Evet, asırlar boyu yaşap kelgen zengin medeniyetimizden beraber şu subkulturada hayatımızga nasıl da bir değişmeler kirsete.
Мына böyle bir güzel evxanabız sizlerінен сейреттік мен дабыр келе хартырлатмаға істейм. Асылында бұл bizim dinimizге elbette ki келешмей. Gülizar, mına biz şimdi böyle adi insanlar olarak bunu işte temelinin aytamız ama psikologlar, hiyatçılar menimce buna da çok emniyet verirler ve gençler bu subkulturalarga kirmemesi için, misal için hippie, mana bizler seyretken anime, emo hatta onların adlarını aytıp olamayım, gerek de yok ve mana menimce ruhiyatçılar buna çok emniyet verirler, bizim gençlerimiz sağlam olsun, onların böyle Rus tilinde aytsak трезвый, işte dünya bakışı olmak gerek. Bizler de buna emniyet etemiz. Elbette aslında menimce tamam psikologlar bu sualga doğru cevabını tapabilirler. Niçin aslında gençler bizim yaşamızda böyle bir çeşit subkulturalarga kirerler ve bunun temelinde ne tura? Belki de onlar bir ana babalarının davalarga rast geldiler ya da bilmeyim, belki de sevda oldular. Allah bilir ve lakin bizim psikologlarımız elbette onlar bu suallerge cevaplarını tapmağa tırışarlar ve bizim muhbirlerimiz de onlarla beraber sohbet geçirirler. Menimce onu seyretmege erbirimiz gerekimiz. Onun için büyük dikkat ile ve merak ile onu seyretemiz. Zamonaviy gençlerin çoğusu çeşit türlü birlikmelerge toplanmağa adetlendiler. Böyle gençler adi insanlardan ayrılmağa isterler. Ama elbet böyle hareketler bizim halkımızga kelişmegen bir aldır. Gençlerin böyle birleşivlerinin azası olmakның sebeplerinden biri özlerini serbest duymak istegidir. Tamam çoğusu şu gruppalarga da subkultura deyler. Mında olgan genç ve yaşlar başkaca kiyini, konuşmada ise olarga has olgan sözlerini kullanırlar. Hatta tabiatları denişi. Acınıklısı şunda ki, olar başka insanlarga karşı özlerini agresif alıp baralar. Böyle subkulturalarının peyda oluvu ve gençlerinin anda kirgenlerinin sebebini psikologlar anlatabilirler. Ну, в целом, кто вступает в субкультуры, да, это современные подростки. А подростковый возраст характеризуется своими особенностями. Это достаточно очень сложный возраст. Это почему сложный? В чем сложность? Это и гормональная перестройка, и формирование личности, формирование самооценки, и поиск своей идентичности. То есть очень важные вопросы для них – это кто я, что я из себя представляю, как на меня смотрят другие, да, то есть вот продолжается развиваться рефлексия у подростков. И у них основная базовая потребность – это потребность в общении и быть соучастным в референтной группе, то есть в группе, где их поддерживают, где они равняются на ценности группы и так далее. И зачастую это становятся неформальные группы, да, различные субкультуры. Поэтому, попадая туда, они реализуют свою первую потребность – это потребность в общении, потребность в признании, потребность в самореализации. Также это первые попытки экспериментирования своей личностью, исследования окружающей среды и экспериментирования с ней. Ну, первое – это обратить внимание на стиль воспитания, стиль взаимодействия, стиль общения со своим ребенком. Понять, что ребенок уже, так сказать, не маленький, что он растет, что в нем появляется такое новое образование, как чувство взрослости, и разделять его, надавая свободу, доверять ему, то есть общаться с ним не сверху вниз, да, взрослый ребенок, а на равных, да, принимать, понимать, поддерживать, сопереживать, ну вот, собственно, и давать возможность удовлетворять базовые социальные потребности. Тогда у ребенка не возникнет желания искать, так сказать, другое пространство для их реализации. Psikolog aytgani gibi, ana-babalar evlatlarını çeşit türlü subkulturalardan saklamak için onlarning aveslerini desteklep, tutkan işlerinde yardım etmege mecburlar. Muhabbet, biri-birini anglagan, yardım etken ailelerde balalar doğru hareketler yapıp, bu yaşayışta öz yerini tapmaga tırışalar. Elbet gençler, mına böyle malumat. Unutmağız, yaşlar arasında muhim işle uğraşkan çoktan çok teşkilatlar var. Subkultura hakkında ise şu kadarlık bilgenimiz yeter.
Біздің мұхберлерімізге бөлевхана зырлағанлары үшін тәшәкүр білдіреміз. Біздің рухиятчыларымызға сағол айтамыз, чүнки әршейіні айдынлатып біздерге көстерділер демек. Әлбетте, мұны медене білесін, мұны асылында 21 асырының хасталығы, бұл әлбетте интернет, әмде телефонлар, әмде гаджетлер, әмде ичтимаи ағлар. Әлбетте, бүгінгі күнде геншлер ичтимаи ақсыз, біз ичтимаи ақсыз бір даққамызны тасавур етіп оламаймыз. Геше күндіз бұл телефонлар огунде отырамыз, әмде ана-бабаларымыз әлбетте бізді соге, ләкин не дерсін 21 асыр ве бұл біздің өмір тарзымыз олды. Беті ки бұл бөлі енді процесс кетті, бұны тоқтатып оламасын. Менімде біздер бұл гаджетлер, телефонлар еле бағыламыз. Бұл или не айты жақыдың мезім бойынша? Асылында мұны білесін мұ 90-нчы сенелерден, кечкен асырның 20-нчы асырның 90-нчы сенелерден башлап, әмде технологиялар әп оге адымлаған сон, яңы креатив ұйдырмалар, әмде хай-тек дүниясында чешет мерақлы гаджетлер пейда олғаныңын сон, бөле бір интерактив субкультуралар да пейда олмаға башладылар. Мұна бойледі олып чақа екен, чүнки мұна әшіткен едім ки бірде-бір инсан айтқан еді, іште шынды субкультуралар чоқ бөле емет бермей бұл дүнияда, ама мұна Гүлизар айтқаны кібі, енді интернет еле бағлы бөле меселе әп оғде, әп іште бір яқа кетмеген екен. Әлбетте, мұны асылында медене білесін мұ, біз алыштық ке субкультураға мұны мисал үшін эмо, готы, панки, рок, хиппи доғыра. Ләкин мұны субкультуралар арасында әмде бөле бір мерақлы субкультуралар бар. Ғана біздерге де оны көстер, бізде оны ешітейік. Көстірмеге оламайым, ләкин айтарым. Мисал оларақ экстремалы, бөле бір straight edge деген бөле бір йонелеш бар. Әмде олар да субкультураларға кірелер. Әмде мұны біз чешет автобуста оқытаған ерлерінде бөле бір дүлбер графикаен япылған ресімлерді көреміз. Граффити демек? Әлбетте, граффити бұл да... Менімде бұл санаттыр, чүнки чоқысы инсанлар бұны япып оламайлар. Әбетте ки гүзел япсан, бөле бірде-бір мананы ташыса, ве керек олған ерді япсан, оны әлбетте ки дүлбер ола. Ләкин базы вақытлары әлбетте бұл шелер дүлбер дегілер ве бірде-бір мананы ташымайлар. Не дерсін? Ләкин біздің мұхберлеріміз тамам бұл субкультуралар бойынша сізлерге ве біздерге әлбетте гүзел бір левхана асырладылар. Менімше оларға сөз бермеге вақыт келді. Келіңіз оларны бұйық мерақ лесейірі дейік. Субкультура шымдыки заманда чоқысы инсанлар үшін аятның айырылмас қысымы олды. Оның чоқ чешетлері бар. Базылары өмір тарзы, дегерлері спорт чешетлері, кемерсі есе санатнен бағылы. Графистлер яда графитерлер тамам санатнен бағылы субкультураның бір чешеті ола. Оның іздешлері соқақ ве диварларда оси жадынен пайлашалар. Оларның үшлері граффити деп адланыла. Графитерлердің фікірінже тамам шуресімлер ярдымынен олар өз дүния бақышы, өмір тарзы ве инсанларға мұнасебетіні тасверлей. Бұл субкультура Америкада пейда олды. Графистлер Американың метрополитенінде өз іздеріні қалдырып, мұнда оғанларыны хайт еті еділер. Соңра есе ресімлер инкишаф еті башлады. Хади маркерлер өз еріні аэрозоль, яни боянен толы баллончиклерге берді. Бүгінгі күнде әрбір ресімні санат есері кібі саймақ мүмкін. Экстремаллар есе спортнен бағлы субкультурадан бірі ола. Тамам бұл инсанлар өз аятыны башқа шайден чоқ севелер. Оның үшін бір шайден хорхмайып, экстрим спорт чешетлері ярдымынен өз аятыны сынап, сербестлік дойғысы үшін көрешелер. 20-нчы асырның 60-нчы еллары пейда олған базы земаневи спорт чешетлері экстремал деп адландырылды. Олардың арасына скейтбординг, сноубординг, парашютизм кеби спорт чешетлері көре. Тамам бойле спорт аятымыз үшін пек телікелі. Бұл субкультуранен оғрашқанларының адреналин севиесі пек бұйықтыр. Олар үшін тамам бұл фактор сербестлікні тасверле екен.
Street Age әрекеті сағлам өмір тарзынен бағылы. Иксарифы субкультураның тымсалы сайыла. Бұ ярамай шейве әрекетлерден рет олғанларыны тасверлей. Әрекетнің іздешлері алкоголь, наркотиклері чун харшы туралар. Бұ субкультура спорт, санат ве илимнен оғрашхан дайма инкишаф еткен инсанларны бірлештіре. Бұндан ғайры бұ инсанлар ашат мақсулатларға да чоқ әмиет берелер. Ашлары мұтлаға табиатқа зарар кетірмемек керек. Сағлам өмір тарзы инсан, табиат ве умумей дүниямызға файда кетірмек субкультураның esas ғайысы олмақта. Мұхберлерімізге чоқтан-чоқ тәшікірлер білдіреміз, гүзел бір йөнелешлерінен бізні таныш еттілер. Әбетеки Гулизар, мұна бізлер субкультуралар ақтайтсақ, менімше музыкада, бұ сада бірде-бір ерге демек қошыла. Әбетеки музыкасыз біз енді аятымызны да тасавыр етіп оламаймыз. Бір инсан чешет музыканы діңлемеге севе. Мұна мисал үшін хиппинні алсақ, олар рок музыканы чоқсы вақытларда діңлейлер. Ве оларының бөле услубы бұ урба қара түсте ве демек терінен ясалынған ве ең esасы ұзын сачлар демек. Кершектен де? Мұна бұны бөледі. Мұна білесін ма, асылында сен музыка ақында айттың. Білесін ма, бүгінгі күнде айталар ки, әмде субкультураларға бұйық бір группаларының, чешет группаларының, ер группаларының мұхлислері де кірелер. Олар бөле бір бұйық концертлерге, беңлер же инсанлар толған стадионларға барғанда, әмде бұ инсанлар бөле бір бұйық бір вақытта бөле бір дүйғыларыны текрарланмас ве айынклы дүйғыларыны есеттелер ве оларының дүйғылары сан кедерсін бірлеше. Ве бұ вақытлары әмде менімше оларға да субкультура бір деген ат бермеге мүмкін. Оғыдар güzel сөзлерінен айттың, бөле айдынлатып, месенен бұтынлей разым достым. Әлбетте ки, бұ айны ойледір, мисал үшін, менің севімлі группаларымдан бірі бұ Скорпионс, керчектен де оның концертіне түшмеге чоқ істер едім. Бөле ұзақ қарсыларымдан бірі, шынды ең esасы да башқадыр. Ама әпісі бір, бұ концертте бармақ істер едім. Әлбетте мұны асылында бұйық бір концертлерге бармаға, бұл инсанлармен берабер бүтін севімле ерларны ерламаға менімше бұл güzel бір фырсат. Асылында мұны білесін ма, біздің мұхберлеріміз де артта қалмайлар, дайыма бөле бір güzel концертлерге барып илхам алалар ве біздерге мерақлы левкаларны азырлайлар. Мұны мисал үшін файдалы тефселер рубрикасында Фериде мұхберіміз дайыма біздеріні güzel ве файдалы шейлерінен оғырашмаға өгреті. Менімше Фериде достымызға сөз бермей керекіміз. Демек достым, бұйыр ішім güzel олсын ве біздеріні güzel мәліматлар үлі қуандырмаға тырыш. Земаневи вақытта әжнеби тілдер біздің өмірімізде мұйым рөл ойнай. Адам не қадар чоқ тіл білсе, о қадар зенгін деп сайла. Егер сен әжнеби тіліні білсен, чоқ білгілі олырсың. Әлбет, бір адам білгілі олмақ, чоқ тіллерде құнышма білмек істей. Амма насыл етіп енгіл, қолай ве өз-өзін үшін файдалы олған әжнеби тіллерні огренмек мүмкін. Шымдыки заманда бойле ішнен бір чоқ мектеп ве меркезлер оғраша. Бүгін біз бөле мектеплерінің бірінде олмақтамыз. Мында çalışқан hocалар әжнеби тіллерні қолай огреніп мәселесіні чизе. Насыл яштан башлап бала бір тіліні огренмек мүмкін? Білесіз ме, менімше, не қадар әрте огренмеге башласан, о қадар яқшы. Чүнки балалықта балаларының хатырасы пек яқшыдыр. Мисал оларақ біздің мектемізге 4 яштан башлап балалар келелер. Біздің дәрслеріміз ойын шекілде кече. Біз ерлаймыз, ойынлар ойнаймыз, чешу түрлі ресімлер бақып текрарлаймыз. Рус тілінде асылда лафет мемеге тырышамыз. Бөле етіп, олар чоқши хатырлайлар ве сон яқшы результатлар көстерелер. Келіңіз тасавыр етейік. Мисал оларақ мен асылында инглис тіліні білмейм.
Ama onu öğrenmek benim büyük arzum. Neden başlamak gerektir? Биринчиси мақсат қоймаға керек, экинчиси мораль шекленде азырланмаға керек. Чүнки бул колай ишдигулдир. Marlen Bey, biz bilemiz ki ecnebi tilini bilmek pek kolaydır. Siz hoca olup nasıl metodikler kullanasız? Bizim usulumuz mектеп usullardan farklıdır. Yani en birincisinden biz balalarını lakırdı etmege öğretemiz. Yani rol oyunlarını, diyaloglarını ve çeşit türlü İngilizce puzzle'larını kullanamız. Balalar lakırdı etmege, yazmaga ve okumaga öğrenilir. Nasıl lügat baylığını da artırmak mümkün. Çünkü her vakit öğrenesin ama aklında bir şey kalmay. Білесізме, сіз бір şey öğrenseniz, mutlaka ақылыңызда bir şey қалар. Ләкин лугат байлығını арттырмақ үшін şimdiki yaşayışta pek çok üsluplar var. Misal olarak internette çok videolar tapabilirsiniz, onu bakasız, dinleyesiz. İngiliz tilinde çok kinolar var. Onu bakasız ve titrlerini, pek mühim titrlerine bakmak. Çünkü siz bakasız ve sözlerini, anlamayan sözlerini titrlerde göresiz ve özünüzge yazasız. İngiliz tilinde kitaplar var. Onu okumak mümkün ve özüne yazmak. Sonra ise müzika var. İngiliz tilinde çok müzika var. Müzikanı dinlemek mümkün. Onun için böyle etip çok şey anlaysın. Evde birbirinizden İngiliz tilinde laf etmek bu da pek mühim bir iş. Bir mektepsiz, çeşit repetitorlarsiz, tek internette ecnebi tilini öğrenmek mümkün mü? Білесізме, менімce mümkün. Bu her şey tek adamdan bağlıdır. Eğer adam özüne ciddi bir maksat koysa, ona erişse, her şey onun kolundadır. Lakin menimce bir tilini öğrenmek istesen, birinci adamlar sana hoca yardım etse bu yengilce olur. Çünkü sen bilmesin neden başlamak gerek, ne kullanmak gerek. Sonra ise özün müstakil şekilde bu tilini öğrenebilirsindir. Eğer öğrenilgen tilde laf etmesin, onu tez unutup kalasın. Nasıl onu unutmamak mümkündür? Birincisi Skype'da til taşıcını tapmağa gerek. Onun her gün değil, yani gün laf etmek Skype vasıtasıyla. İkincisi Türklerini dinlemegi. Çok İngilizce Türkleri var yani. Üçüncüsü yavaş sözlerini aytması. Yani özünü kaydetmesi ve hocalarga göstermesi kaydetken materyallarını. Yani çeşit türlü kurslarga barmağa gerek. Yani özüne hoca tapmağa. Çünkü farklı hocalar var, farklı metodlar var, farklı kurslar var. Tavsiyeler için çok sağ olunuz. You're welcome. Study English, speak English. And don't be lazy. Dostlar, geliniz bugünkü günden başlap, her birimiz mutlak bir ecnebi tilini saylap, onu öğrenip başlayık. Be always with us, daima faydalı tavsiyeler ile olunuz. Sayıklı dostlar, böyle güzel evhаны seyrettik. Feride dostumuzga minnetdarlık bildiremiz ve programımızın şen tarzda devam etemiz. Ve nefbetteki bizim güzel Türkiye Keçek rubrikamızga geçemiz. Bugün bizim torumuzda güzel, istidatlı, yaş yerci Sevile Cepparova stüdyamızga hoş geldin. Selamun aleyküm, bizim böyle güzel muhitimizge gerçekten de hoş geldin. Son keyfin nasıl? Yaxşı. Ya aslında bunu bilemiz ki sen yıllarla uğraşasın hem de tatlı ses yarışında iştirak ettin. Böyle bir güzel seviyede özünü gösterdin. Elbette benimce bizim seyircilerimiz seni endi tanıylar. Lakin tatlı sesten sen göremiz ki endi biraz büyüdün, ostun. Hem de böyle bir güzel dilber kız oldun. Aslında yıllarga sevgini sana kim aşladı? Birinчиден, bu benim xorantam. Xorantamızda bir kim seyirlamasa da halk yerlerini her vakit dinleyler. İkinciden, bu benim hocalarım. Ya sen yıllarının kaç vakit devamında uğraşasın? Endi 7 yıl olacak.
Экинчи сыныптан башлап мен йырламага башладым, музыка мектебине катнагандан соң. Машалла, керчектен де буюк вакыт энди более жиди бу ишнен окурашасың, машалла. Әлбәттә. Менімче, мұны бұл 7 ел девамында чоқ чешет ярышларда иштирак еттің. Олар ақында тариф ет, не насыл ерлерде кечтелер, белки де дигер мемлекетлерге бармаға фырсат олды. Мен чоқ ярышларда иштирак еттім, ама ең мөһим ярышлар бу Татлы сес, Минареты Салхата, Крымские зори ве Францияда кечкен халкара фестиваль Лето в Париже. Машалла, атта Френкистанга барып келди ойлаймын, аңлаганыма көрө. Янда сонда бу акта мен ишитмедим, насыл фестиваль Френкистанда болуп кечти, наптың, йырладың, насыл йырны? Йырладым, кырым-татар йырны кызлар. Биринчи йырны анда да казандым. Машалла саңа. Якым сен анда давет этти? Менин эжем айтты мага. Ярыш кечежегіні. Керчектен де бөлі генчлеріміз олғанын чоқ ғұрырым ала, бөлі яшларымыз чоқча олса, біздің келечегіміз де ғайт барлақ олыр. Қач байқы девамында сен Френкистанда болундың? Бір афта. Машалла, белки де чоқ ерлеріні көрдің? Нені көрдің, тарифет, насыл дилбер ерлерде болундың? Менімше Френкистанда олып, Эйфель кулесіні көрмемеге олмаз. Біз көтерілдік. Көтерілдің сен? Машалла. Чоқ фотоларың бар, Бет. Мұны сен татлы сес ақта айттың, асылында саңа татлы сес не берді? Татлы сес ярышы. Бетеки сенің аятында сен айтқаның кібі бөлі мұйым рөліні ойнады. Бет. Истек асылында насыл пейда олды? Бұ ярышта иштирак етмек үшін? Мен ашыттым кастингі кечедегіні ве ашыткенден соң иштирак етмеге істедім. Бұ ярыш маңа достлар бергендір. Достларының сайысы бұйық олды. Бет. Бұ ярышта саңа кім қол тұтты? Бүтін қиынлықларына сен кімнен кечтің? Менің хорантамнен ве ожаларымнен. Ожаларың кім олды? Музыка мектебінден ожам Хатижа Шейповна, Айдар Рифатович ве Асия Ханым Сале. Машалла, демек, Асия Ханым Сале саңа бұйық бір ярдым көстерді сенің чықышыңда. Асылында мұны сен шымды нен оқырашасын, қайырде оқойсын. Асылында хоббing насыл, умумен өз аятыңнен бізні танышет? Шынды мен 9-шы сыныфта оқыйм мектепте ве пек істейм әләжі олып бітірмеге 9-шы сыныфыны. Да ойынларнен оқырашам. Қырым-татар миле ойынларынен? Яда... Бір миллеттің ойынларыны бір собренеміз ойнымаға. Ве ерлайым бет. Машалла. Мына асылында білеміз ки 9-шы сынып, мезун, емде елның соңында имтианлар олacak. Оларға азырлық көресің ма? Азырланам, чоқ вақыт оқушға берем. Мұны білгеніміз көре, сен ерні мейданға чықардың. Бұ насыл ерне айта білесің бұқты? Ер турнам, Асия Ханым Саленен біз оны ezberledik. Tatlı sisteмен оны ерладым. Я белки де шымды бізім серіжелерімізге бұл ерні бағышлай білесің ма? Бет. Бұйыр. Турнам келер, дузым, қанаты var, uzun uzun. Turanam gelir, duzum duzum. Kanatları uzun uzun. Ağlar benim
getir nazlı yardan Turnamana yeremeyle Gel gülümden haber söyle Yeşil başlı deli turnam Şimdi bizim golden uçtu Aklımı başımdan aldı Vardı garı gole düştü Aklımı başımdan aldı Elimi de bağlama, kara gözlüm ağlama Elimi de bağlama, kara gözlüm ağlama Ben buralı değilim ya, bana gönül bağlama Ben buralı değilim ya, bana gönül bağlama Esirdim yel olsam, o seyredim gül olsam Esirdim yel olsam, o seyredim gül olsam Varıp sızlı kor yerdim, kanatlı bir kuş olsam Varıp sızlı kor yerdim, kanatlı bir kuş olsam Ay tat kızı, yanakları kırmızı Ay tat kızı, yanakları kırmızı Eğer beni sorarsanız, şumalenin yıldızım Eğer beni sorarsanız, şumalenin yıldızım Çaldığım sazdır gayet nazik severim seni Çaldığım sazdır gayet nazik severim seni Ben buralı değilim ya bana gönül bağlama 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 Maşallah gerçekten de böyle bir güzel bülbül sesinin sahibi. Мен сенен бүтінлей разым Гүлизар достым. Ямына севелей сен асылында огынды насыл мақсатлар қоясың? Şimdi en mühim maksat 9. sınıfını bitirmege alacağım ve imtihanlarını yaxşı Тапшырмаға Son isteyim dabır Türk'ünü yazmağa ama bu kısmet olsaydı. Келечекте Gelecekte. Maşallah. Ya mına senince bakının sırrı neде? Bu sualga sen nasıl cevap verirsin? Her bir insan bir şeyini istese çok çalışmağa gerek ve o işini büyük sevgiyle yapmağa. Сонысы бұл демек қойған мақсатқа ерішсен, Adım ogiyin tılmak. Doğru, elbette ki böyle özünü baqtlı duyasın. Doğru, maşallah sana. Ya gelecekке mına Umumen alsak, hayatında senin nasıl planların var? Ben şimdi İngiliz dilinden uğraşam ve gelecekte isteyim hayatımı onun çözmege. Bağlamağa demek sen Bağlamağa. istesin böyle bir İngiliz dili belki de hocası olmalı. Hocası beklemeyi. Belki çok güzel bir zanattır. Ve elbette oynamağa ve yarlamağa.
Аңлашылды. Эште біздің студиямызға келгенің үшін саңа чоқтан чоқ тешекүрлер білдіреміз. Еминім сенің арзуларың, планларың мұтлақ керчеклешір ве сен дайыма өз мақсадларыңа ерішерсін. Чоқ сағыл. Лөйті кеменді Гүлизар айтқанларына қошылам, ішлерінде мувафақиетлер ве біздің бөле sıcak тұрымызды иншаллах да көрішірміз. Әлбетті. Достар, біз есе программамызны девам етеміз ве келіңіз небеттегі музыкальты нефісіні сейретейік. Güzel ve tebessümle biz programımızı devam etemiz ve bizge kene yançı koşulgan teleseyircilerimizge can yürekten selamlarımızı yollayımız. Hem de kayıt etemiz seferde Balçıkrak birleşmesi ve öz yerlerinizde oңайтlı yerleşiniz. Çünkü bugün bizim programımızın mevzusu subkulturalar ve biz devam etemiz. Gülizar, maşallah, sana her şeyini destekledin, koydun.
Мына бу мевзу иле конушсақ, эбеттеки байкерлерні, паркуристлерні да чете қалдырмаға олмас. Роллерлерні эбетте чете қалдырмақ керегіміз жоқ. İşte мына бұлар ақта, бұл инсанлар ақта нелер айта білесің? Медине, асылында білесің ма, менімше роллерлер, байкерлер, паркуристлер, оларның бұл субкультуралар сақлығымыз үшін әлбетте бөле бір кедерлік, чүнки кім бөле бірде-бір трюкнің соңы не олар екен әжіба, ве бірде-бір қатаны япсаң, демек чарең böyle bir muşkul olur, muşkul alın olur ve menimce bilesин mi bu subkulturalarda olgan insanlar gerçekten de böyle bir cesur olmağa gerekler ve onların beden terbiyesi elbette güzel seviyede olmağa gerek. Mına böyle işte dostum, böyle malumatlar oldu. Sen ise öz adında ne hoşa bilesin? İşte bütün şeylerini hali beğendi koştum. Menimce bu sonu değil, yanlışasın dostum. Bizim muhbirlerimiz, bizim dostlarımız bu ile daha da çok öğrendiler, bizden daha da çok bilirler ve onların fikirleri bayca menimce. Onun için Gülizar, gelip bizim dostlarımızға bu işini kaldırayıq, bereyik. Demek... Atile muhbirlerimizге söz bermenge gerek, çünkü o daima olğanı köpü bizlerge çok meraklı malumatlarını hazırlay ve daima bu mevzularda boyunca rolleri, baykeri ve parkuristler boyunca bizge güzel efkanı hazırladı. Atile dostum, sana söz beremiz. İşin kolay kelsin, buyur. Rollerler o'z eglencelerde roliklerini kullanalar. Birinci kere rolikni Belgiyada 1760 senesinde Dernek Joseph icat etti. Londrada roliklerinin numayışında Dernek balaban kuzguga uruldu. Çünkü onun roliklerini çevirmege ve toxtatmaga mülkün degiledi. Yorkshire'da yaşayan James Plinkton 1863 senesi bu meseleni çözdü. 1990 senesi ise Rollerblade firması inlineovski rolikler çıkarıp başladı. Şimdiki rolikler 3 ve 5 kopçekli, kopçek fenerçiklerinin ve bizamotorçiknen taminlengen olalar. Bugünkü kunde çoğusu yaşlar roliklerde yürüyorlar. Dostlarından toplaşıp rollerdromga barıp balalar vakitini meraklı geçirirler. Roller sportunda çeşit türlü yarışlar da geçirilir. Onlardan en mühim ve balabanı Paris World Slalom Cup, Roller Club Cup, White Sea Cup. 1987 senesi Liş şehrinde yaşayan David Bell terekler ve koralar üstünden atlap çeşit türlü trükler uydurup başladı. Balaban olgan son David yağırga uğradı. Birkaç vakittan son kolunu sındırganı sebebinden David'ke tedavi için vakit berildi ve o parkurnen uğraşıp başlay. Tamam o vakitte birinci Yamakasi parkur komandası peyda oldu. Elbet parkurda da yarışlar ötkerilir. Onlardan en büyüğü Santorini şehrinde geçken Red Bull Art of Motion yarışıdır. Bugünkü günge parkuristler hep çoğlaşmaktalar. Kırım'da da olar var. Hatta küçük şehirde bile balalar trenerlerini tapıp bu spor çeşitinin uğraşmağa başlaylar. 1950 seneleri Amerika Koşma Ştatında baykerler hareketi peyda oldu. Başta baykerler subkulturaga kirdiler. Çünkü olar bir-birini beğenmegen bir kaç gruppaga bölüngen ediler. Baykerlerinin görünüşü böyle. Olar kosu xaterinden yapılgan yelek ve ştanlarını giyeler. Ve Amerikanın milli bayramı Labor Day sentyabrının 1. bazar ertesi günü geçirilir. Baykerler da bike show geçirmege pek seveler. Olar en mühim ve büyüğü Bike Week Amerika'nın Florida ştatında geçirilir.
Айтеле мұхбирімізге чықтан-чық тәшекерлер білдіреміз, біз үте бізім ейінімізні девам етеміз. Ве мұнашымды біз роллерлер, байкерлер ве паркуристлер ақында güzel evханы сейреттік. Ве медене білесін мұ ғалиба бұл инсанларының базылары бұл енді зинат кебі бұны аңламаға башладылар ве білмеймін, чешет корпоративлерде, фестивалерде іштірак еткенде бұнен олар пара қазаналар. Мен сенен бұтынлей разымы бетеке олар кейді олғаны көбөзе елесіні бақмақ үшін бұны япалар ве субкультураларға ұрыналар. Мұны зенат ақта айтсақ, ең чеші зенатлар олалар, ама не үшіндір бұл инсанлар вақтында рухиятчыларға өзіні көстертмеділер ве башқа ел еле кеттілер. Доқыры медене айтасың, мен сенен бұтынлей разым, бөлі бір güzel фикірлерің бар, ве менің четамым зенат сайбы, зенатны бізім геншлік чағында сечеміз. Ve elbette bu seçimden bizim bütün gelecek hayatımız bağlı ve biz şimdi bilmem düşünemiz, kim olmağa isteyimiz, gelecekimiz neden bağlamağa isteyimiz ve tamam nefbetteki rubrikamızda biz sizge bu sualini çözmeye yardım etmeye tırışamız. Elbette ki zenat bu böyle mesele, mevzu, onu bütünley açıklamak gerek ve her şeyini doğru desteklep insanlara anlatmak gerektir. Onun için bu işini bizim muhbirlerimiz çalışa, hazırlay sizler için güzel malumatlar ve onu seyretmeye mutlaka gerekmiz. Menimce bazı insanlara, bazı gençlerge bu levha faydalı olur. Zenat Sayıbı себе dostumuz, sana söz veremiz. Merhaba dostlar, hepimiz kezintini sevemiz. Elbette yangi şehir ya da memleketke tushsak, shu yerning tarixi, urf-odatlari ve medeniyati merak doğura. Bu işte turistlerge gid yani ekskursovod yardım eti. Tamam, bu zenatning çok incelikleri var. Gid so'zi fransuz tilinden seyahata arkadaş gibi tercüme etili. Gid turistlerden beraber yürüp, onlarni memleket ve şehir variyetinden tanıştırgan insandır. Bu zenat sahibi turistlerini şehirden tanıştıra ya da turistik gruppalarının chet elge kezintiге bara. Ekskursovod ise gid zenatının bir çeşidi sayıla. Ekskursovod sergilerini belli turistik marşrutuna binaen alıp yürü. Mesela onun işi muzeylerde ya da şehirnin belli sokaklarında olabilir. Gid ise turistik gruppanın başında tura. Seyahat devamında turistlerge çeşit informatsiya berebilir. Adet üzere gid bir şehirde mahsuslaştırılgan işinin rehberi ola. Onun için bu şehirnin ya da memleketinin her bir binası hakkında çok şey aytabilir. Gid zenatı pek meraklı ama pek mesuliyetli iştir. Çünkü tamam o turistlerinin sağlığı ve keyiflerine cevapkar. Gid force-major allarını çözmek, kezintini meraklı ve hoş yapmak için de mesuliyetlidir. Bu zenat sahipleri turistik agentlik ya da bürolarda çalışan. Bundan gayrı ekskursovodlar elbette muzeylerge yardımga keli. Bu zenat ciddi kabiliyetlerini talep etti. Bu adamlar çeşitlilerini, tarih ve medeniyetle bağlı bilgilerini her daim inkişaf etmeye gerekler. Bundan gayrı bu ner sahipleri sergilerden korkmay. Onlar o günde çıkışlar yapmağa severler. Elbette bundan da gayrı gid yaxşı zihin sahibi olması şart. Bu zenat esaslarını mahsus kurslarda öğrenmek mümkün. Ama çoğusu allarda böyle kurslarını bitirip çalışmak olmay. Adet üzere gid vazifesini becergen insanlar tarihçi, sanatçınas ya da tercüman olabilirler. Böylelikle dostlar biz gid zenatının tanış olduk. Gerçekten de bu zenat pek meraklı ama pek mesuliyetli. Tamam bu meslek her vakit inkişaf etmeye imkan verir. İşte dostlar, mana böyle bir zenat sahibi rubrikanı seyrettik ve menimce o sizge de elbette meraklı oldu. Elbette ki Gülizar, mana senin keyfin bugün programımız devamında çok güzel. Ne için hep soracak olam, ne için senin keyfin bugün öyle yüksek seviyede? Bir de bir gün sen konuştun mu ya da kim sana bunu? Bilesın mı, efirden evvel men Grimörka'da Rifat dostumuzla konuştum. Bu Rifat, var da bu Rifat. Ve o bana yani şakаны aytты, nasıl şaka olğanı hakkında men şimdi sizlerge tarif etmeyeceğim. Çünkü o Dabi rubrikasında o'zi her şeyni hem de aytar, hem de gösterir.
Мен сенен бүтінлей разым, сейір етеміз достлар. Selam aleyküm bizim sevimli seyircilerimiz. Men bakam, mandan ko'rayım. Siz hep çok hoşçasınız. Elbet buna pek kovanamız. Demek rubrikamız kun sayın çokça adamını kulmege celp eti. Yayında dabi rubrikası. Ve tekmanda ayrıca kaldırgan video var. Ve kulunçlu adam var. Benim adım Rifat ve biz başlayımız. Balalar pek kulunçludur. Bunda kimsenin hiç şüphesi yok. Bizim birinci videodaki balalar o kadar şen ki, hatta şenlikni içinde tutup olamaylar. Şenlenip, kulüp oynaylar. Geliniz biz de onlarga hoşlayık ve biraz kuluyuk. Çoxusu balalar batutta sekirmege pek seveli. Aslında bu güzel oyundu. Bütün energiyani batutqa beresin. Ama onun yerine daha çok pozitif kuvvet alasın. Bizim navbatdagi qahramonimiz Ko'pbek. O galiba balani batutda ko'rib, o'zi de sekirib bakmaga istedi. Qani biz de bakayıq. Adamlar pek çok şaşılacak şeyler yaparlar. Ve biz tamam böyle şeylerini gösteremiz. Şimdi ise bizlerini şaşırtmak navbati mışıklarga keldi. Keliniz endi adamlarning değil, mışıklarning hareketlerine bakayıq ve biraz kuleyik. Kichkine balachiqlar mıshiqlarni seveler ve sevip onlarga mıshichiq deyler. Ama mıshiqlar da balalarni seveyken. Ama onlarga bir şeyde keder etseler, ular achuvanalar. Tamam gelecek videoda olgan mıshiq gibi. Evet, mıshiq rahatlana, kızcık ise onu başı üstünde sekire birer. O'zingizni videoga chiqarmaga unutmangiz. Biz esa sizning videolaringizni internet vasitasining qutularimizda beklaymiz. Gelecek hafta ko'rishaylik. Chunki eng maraqosi davogida. Rifat muhbirimizga chiqtinchiq teşekkürler bildiremiz. Dostum daima olgani kabi o'z pozitiv videolaring bizni kuldirding ve hech kim seni shubhasiz pervasiz qoldirmading. Evet, Gulizar, böyle şen noktada menimce programımızın yakınlamege kerekimiz. İşlerinizde muvaffakiyetler ve bizim de işlerimizde günleriniz böyle pozitif olsun. Yüzlerinizde daima olğanı gibi tek tebessüm parıldasın.
Әлбетте, достлар, іште бөле суық аваға бақмайып, сіздің көңіліңізде тек ей ве хош дұйқылар олсын. Сіздің якынларыңыз дайыма сізлеріні қуандырсын ве әлбетте келіңіз мектепте яқшы оқиық ве гөзел балаларына алмаға ұнытмайық. Бұл сесе келечек ейінларға қадар сізлерінен сақлықлашамыз. Көрішкенше!